dodo na kwa ya futuo na me promise mo next week onyame de chen ye be break Queen of Queens by Shashamali said ye de Yesu Kristo maame Mary tutu wiase ahemafo bi di bia ho na abehu se maame Mary oye adwumason Queen of Queens by Shashamali ye be break case number 1 Aberedu chimwa dodo na frɛ asem ofiri no bai Mercury accuse Auntie Gracie Swame Casablanca ene onu so gina mu a asem wei agereje ta sanse nipa ho asem kwa in court asem amen mane so we me pa cha nyame adawro mame uda ugina baby agina bodua ene na de ne de makata na obi a waba program every 2 days afa na makata na nim munso munum de moya na Bible Quran e be focus ya no we no pede ni ku no so makata na nim amkata na nim a oba ne de oso be man de oso on de wontumi nyina nim eno so de obi afoso no ti no makata na nim asempeja bodin mpacha ya me ma blessing mikura snap mikura kosia sa sama me bekan me da so am gina ba bia me gina me ni tro nto obi so da nananom mo ame nananom adawro ma mo ame na asem nyina me tie gina pa order me pa cho brat na se be kata wanimu ai so usuro wanimu a wona wo ba yera ne ye boa wo ti se wo mpa matrase amo anu makopem ma me ma me ko hunti me twetwe mengu ameni mudie menya menye kontraje me pa cho mo kata me bre ni mo mame na yentwa ono ne no be kasa pa sans obey na 2 days ni mo kata na ni maye pa cho maye mo twa ne conference maye ni enko yango yo papa mpa cho adawro ma uba mi show isu a said ye no no bodu ya snap bi focus ya Bible Quran pede pe snap ne kusia emo ane umnyina ni abre no mo baye di fo ya atnase na igina nchen ya na wofuru no asianim mudodo adoma ba bia ugina bia agba ebete ugina nim wa wofuru no agi space dodo me pa cha mi rapeja kosoro edin bia wa opebo eye me Samuel Mkonsa mi kura snap ni kusia sasa ma mekan ni kura trodo mi nitro unya nananom mo ame nananom nsamafo mo ame ne abosom mo ame mo yo eja wadawro ma emsebe na anuni na oyere dada ede asem bi beda yen se mo oba na eba no akoda no ode ni koja ma me bisanse no yale adwemu yade se ma me ne hwe no okoba so obeje akoda na akoda akwa adanchi ye hunu akoda no ba bi owo wona wo ye gya no tie no nipa bebre ka se nra no na ese wo ba no kura efra wo de sia yoyo ede obu amakonya kase waba mo ayade eti de woni mu fa asem no ho no nsu kirem sanse kamea ese nipa bi susu se ma me na ma wo bibi se be ya wo ho be san ni ebe hu asem no ni na dua gubere wadawro ma de na anim fa asem e ho sem no de sabe o frame ya me de o se yo me o ha be mfi ensuni ana ma mi be ka kire mi se o de akola no e ko techima edwa no banana ho dodo nti o nyame de ama one meet ni driver ni see no in fact be 7 years ni e na ma mi be bo amane se o ko techima edwa na sata no ko hodwa pacho no o di full score e kwa so ti o ba no ne ba na sata de sente no nyale da bi na me ne wo ba na adwum yale bi amai enti meanwhile so no di ka chimato no so full like de me ko waju say akola no me ntena me ho hwe no ntena me tue ska to waju enti mu ana o ka tell me say me nya ska ne tua akola no o ko dua no wawu nti wa masi no
I'm here born until so I'm a crowd. See, I didn't even hook us out and I'm in children. I'm saying my bread, my china, my bread. You must get an answer. To see and there or no uncle. Nessa Ben out meaning no by say a colani, no, then I could jam maybe. To buy an answer, I must send go for. In December, no brothers, you cry a bar, me whole woman come catch and said, Nadia, we did made in a chibin. Cause one bread, my bread. Profoclate did matter, and you compare me. I'm seeing every bomb of Philly cases, no matter can be attractive for say, and you may pay 7 me buy us 7 million, and I'm in pen, it's that kind. And the same with the frame I'm the buy. Baby, here make a sense say, a bro be catcher or Sakwadana Yarano, none of them, no, my. Patro Derby. As him, I'm one of crime and prince for chairman. Also, and so as him, and Rahu Betzna have it in and say, what the banner come, mamma, now we need baby a war. Na ya de aba na wo de ba no koma maame no enu nti emra wo ba ya maame ne ma wo pressure no na akoka kire wuku se akora ne wui na usie no onse wonya no krekafo sister onse wonya no krekafo na chese ebra wo de akola ne koma maame no na wani da ho na ya le bia ma na wo share da ye den ekoton akoda no e de ji sika ensida na de papa yi kan wo boa ono se na menyale na nka ye bokwa nka akola ne free menchen no nka me sa be ka kire osese de esi sanya bokwa sa na so ma adwin mu no unnim ma adwin na onim de ha me na onim ti yale ha me yasem eti wo koka se na onyale a enye one me na na asem we wo wanu masem a wo ba ne didi asem ye wo se emra wo free kwan ba ya wo so wo beji akoda no na akọ maame ne wa maame ne pressure wo no na akọ ka kire wuku se akola ne wui e ma wo sie no wuku so se satam no na wo kwata na adwa wo di force du ko ba ko wo ba na aka chen se wo ba no akola ne wo dodo no awu ama mate fu asie no entisa na te sei entisa de atia ne se wono ne busa me se akola ne wo hin na se akola ba Tama 7 years time no no busa asa kola ne wo na wo se den enam se akola ne wo wu ena wo so wo wo kwan ba esum kire ba bi okwu ye enam misam ka chen na satam na kola ne wo satam so na me o maame ne ho ena me ko maame na da na ne wan fa na nko maame ne ho me ko maame ne se maame mfa ne manya se ye be chi na tum ye be chi wono maame na tum enti maame mfa ye chi maame ne tum na si ye chi maame ne tum a wo fa ho ben sanya se na ton wa ton ama na bi me ton ni pa na ne na da ti na ni pa na wo ye ni pa no bia 50 million de maame na adwen maame asem wo je maame kan no kranche wo ye be chill first abj mo arrange maame na wo nko fi wo bedam ye be chill na wa me akochi maame no simple because asema wo kan nyina che se wani da wo hu na se da akoton wo ba no edne maame no ton me ba de men edne ti na be ma wa wo ne ba wo se akora na wu wo so wo hu o maame no no se fa me ko wo se maame ne se be chi mi atu na adwin ni ma da wo nam so o me ko wa me an wonye asem me so men ton me ba sa wonye no be twa me ne kura men ton asem we me se asem nya IPJ me sra mo arrange ma yen ye be fa asem wo ha studio ha se sia ede na kotum no no so am yakoche maame no bra una wo yere no no eti sa na besie abije me pa cha o munya arrangement ma yen na maame we ye chi no me yakoche maame na ne yen take ni for course na akra to nipa ya ko nyina kire se wani da ho na wo to bra edi enti na wo so wo yere aka kire wo se wo bawu na wani akire ntua na man kwotwa ba bi kura o se esie no no madam me pacho sabe macro news magazine obi anim ababa o ye otwe we wudini kase kwa beso what the blade etwitwa na kokom ed me call so ame police station say me ma jack 9 for sini so say me kuno onu wa the blade me na me katro me o see the phone be number ama how much me to entertain one good week me busu ani bia no hotel sasem we na me dem was ame enu ti na me ma na ya family ba na kasa mo mla mo ma na ha o se me ba na ya kola o ma ni be me this me busu pani 24th ni be me December enti we no eniema otimi ye no o ye no
ne ho ye mahia to the sense afi na afno me na me trace ka to wadu busa no net no o so fu lie se onhia me ofie ho if da me ko han no breman control obi ani obi o ma mu tie me de obi ani e o agada fie o pamo me fie o ma police for no ka tell me say hwa no man twemani ahwe fie o ma fa pin odan ono net no ebo ama mu musa no ama mi jada ni bibia ma but nipa wasem obeka che so asi akoda na de no wankɔhwe me for me bono o so ohunu ho kwan tachima kwan so de wo ohunu ba bi o mu si no Debi ese eche no ese asem no ya chi we ya mu kura bi e wo bi e ka me no se akola na wu amoma si nti be na ni na nsan na obeka che me se o de na koma ma me bi wo so ame me ma me kron kra me ni because obi akọ odi akola ne ko na wonyale obi watumi akọ bakra asa ka ho obadi wachi na mo de comment o share da say wo ko ton akola ne dia mama me no sa na jo minister o abije breastfeed pachobra breastfeed na na mo frɛ me no ya for didi ma che at 7 years me kra me rafi ya che no no nkyere ba bi kro de ba ne ko nye ne ye kwache maame no abije mi sere omunya arrangement maye why ne ma police mfa no mama onko ba bia obe ye fana no onko ba bi ode e ba ne ko maame ne de na me ka no ai police do be ko ho maame no ye police do ko no ya wa se be che onye no obedwane akon ene no because who asemu boa wo sheda na akoton ba no e de ne ma wo Mr. Champot ani eduru wa be chirim Mr. Champot ho e na be ma ne ba ye no eni ada ho Odi ma me ne de onim de free sro ba Mr. Champot me bie my kama so ma me da se so fuma me se ye hwese ne ensem no esi ekwa se enura de na san ne de ne de no ese na da kakra bi e wo ba bi eni ada ho eni no ada ho papa asema ya wo ka je se maami abeka kire no point blank se we si akwada no na kwa be so na aya santimu asei ya mamre driver ni awo kaka mate ni aya wo di mate e wo tumi ese obetimi esi obi ba ne kura bi ani oboa enu nti no maami asoma ya wo ka no se anu kura dia sof maami me no ya adwen ya nchiro ne kwachi maami no ne hu mu anu kura chese papai aba be ka kire se wa ye wie wo bo maami abo ba bi maami ni gira na o gira ese akora na wu to ayi na ye wie na ye de no san ba ye ejo no anu so enu nti no ya chi wo mu mienu no a ebe hu ma bi ya no kura no da na maami obeka no kura de yeni ho uye nipa boni asem mama nka no kra nkyira wo uye nipa boni waye ho bodamani ate e na wudidi boni yeso wo mama yenu e na waye wo sa ade nti na sa ye de ne kodi ho yesi mi di agro meji me mani nyina e kwasanya mania obi a wo ma ko bi ani enkoye eni petumi aka se enkoye wa bodani tumi ka fe me ama bodam aye tumi ka se bodam ya modam de ha ya adwen nya bi ne mu de yewu mo adwen ne nko ye ne nso nko tumi kuku nipa ko 50 million ya adwen be che ne ye ba hospital atamfo ba o se yarwa nyina abedwane ba che ko we ne kira kwan say ye nkasemu ya de spinal cord be bia yenko na atamfo ba amwa ye ne me ntimi ko beti ayi mesifu nwi ne die be yini nyina awo mo ne buase o san na ye otitiriti na obehwa be firi osasabro kase no gonoria afei ekukase bi atua oje ho anyi no ba be mi amane me pacho 0244988004 Ghana Grove say juma wo me pacho ko paduma ye wo fie ne edunu mo fo no ka ho je number no na ko je ebebo apo juma 0308255775 Lawson Beverages Company Lema capsules me pacho odi bi tesaba o se etu cholesterol nunum bi ebro ni pedua o kutua oto ebe enu de etu ase sa wo ye o topon wo je awade bi wase ebwa ema wani mu nyankwaja 0248619999 Liberty Conference e koso nyame ya do minda na wotwe mahini ya wadubu ache in conjunction with foot photo o se brana beji wo brana beji ukun we are married and unmarried conference Genesis 2:24 I shall marry me ko wale Mama Esther Dickinson Meba
ena minister kwa mijitu anopa no nsia pepepe e wo Jubilee Park o se bra na be yesha oh glory hallelujah Bishop 75 apemprade ye kopi Astam Rom wo yo ba wo 17 wo ye bema ye shesha mensa de gugu mensa ye shesha maso gold ni nyina wo benya silver ebo ne so da fom ampopo the modern kotu bi koto ye wo abis mackerel abis sardine sa na wo ko pampa so a room 11 nana santo aho pampa so kama yes 0598585219 Kangen energy num super na body ni nya kama se obo wiwo untiri mosie unompenko ye oni pedwe ego akala drink water oyam watim ebeba obrebo na osabo na wakoma ho yewo Bremen UGC Tafuni Road Abrewa Route Nkwantano so 0241449191 me pacho boy by medical yewo adwato adumanu na yade da so koda na da so ero de yetrom ne ka wona sa ta amojabro so ye dwuma kakra na wabre tipaye dentene ukidini no awomu hawo wa ye preke se powder etumojawe ovarian cyst kunsuom so shede de ne 0249761508 meko Canada meko meko UK New Zealand meko Germany iko suade mini passport iko jentete mini visa Nini na obaya mo 0249000448 Gentleman Dental Clinic untimi nkisi ma obaya examination consultation otuse kosi osewa your friend kiss me quick esia efefele ho your friend afase obetutu obehye gold obehye silver obehye whitening wanum bon halitosis judgment obeboa dental clinic your master report total filling station chi and cranungwa techima yo ho bomodin 0559139582 faith homeopathic clinic Prophetess Elizabeth Faith. Ye mama Faith. What the drug it prophet. Wo tu yade. Oposa wani. Stroke wa kan wato. Wo ayam kro. Enu tu ni ablobe. Uni anka. Uni ameko. Sasabro. Upa echi. Ukotoje. Uba wa nko. Tisi wada oso. Diabetes pressure. Yade amu aye ketwa. Ka wo ho. Neko. Ye oso tu. Anteku Junction. Takra de Anaji Police Station. Bogo so American House. 0244-583-859 and 0275-969-414. Dawood. Doctor with me penasheno. Dawood. When you day. Was said diabetes, pressure, stroke. Na me say ma fo. Bema wa ye mere na ebobojuma. Onu juma 360 now the ointment no so upechi usasa bro wapono ya moya de din ya ya de ayensa jimi kwata adwaman ene koro no de wa oni pedo bra edweso krapa na doctor nsaw ya de 0241-244-0 Dawood Heba Hospital doc show for aba ebimra etiasem me pese me put to you say when it down na akoton oba polena brem na moko free winimra my lady me da say nipa bebre bre omote nkoaso mu wo bedru fie bi mu na ema bi ya ye omo sebe nkoa ni se ntini se ya beton wo mo de wo mama wo mti wo ba asa wo ye den wo besom mami wutiri mu odin dodo eish oba tan wakoton oba tan timi ka kire ni kunu se me ko dwa me ba benya accident entimasie no Mame, Timothy bread, Chichahu. A fine as I will got TB. One quality miss ye oba. Na ya dan accident in the by any to banning quality me woo ye. I would timmy blate me, a quasi oba. Mame, would trim more dinner. We all for but when you're bad time as Sebby previous, one son of betting I away. What Timia ba, Etimia Coton ba, that time 2017. 5,000. Ebi aduma na ayama mama na mama no timi 5,000 e chewo. Na say any ne ya na say 500 million na wo ye den. Wo koto ne de me pa che wada mama. Asemwe. E ma yade ne me ba wo ha. Sabe mpradu ya setiefuo ni anyina ne me be ya agene say sabe dam ni kura betena ho say betene ba na fom. Ompre. Na kan pese ma wo ma dwene nya argument wa koto me de me ba akoja obi say me kwa ya le. Wo bua Dabi. Wo bua. 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 Wo b
maame wutiri mu odene maame wutiri mu odene empanifo ka se me say emofra ye wo omo a ye hwe wo omo sia fifi no omo so behwe me sia tutu kwanza na oba ni sunsum hantew woni akola na ne ye oba ni sunsum na hantew maame ko se wo koton ne maame no sakola na wuo epan bia so ye nananom ahemfo empanifo ni asofo awo mayi mu maame wakoton ne ba no maame akoton ne ba sabe my lady wo ka no sabe embara wo omayi mu ye nton nipa ye TV as ne ye nton nipa utumi you be man 5000 good kwan ya ofa so maame no ma 5000 no edu mre mu a ana aban mu a ye chiwa no akwache maame na kwan no so fa so ma 5000 de enti wonya adwuma ma na okukuru 5000 de ma wo no 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 so achirem ti my lady wada ro ma by fancy ha ye nto aso me se ene asemu nkofie wo bedam eja twen police beba so ya de ne kwa no no so lead ni akọ maame ne ho ni akọfa maame no ni a start afiri ho tietia d4 my lady the question enu akọ de waka no because ya so bi ensem no maame in fact enu na ye nyina no na ye hwe kwan befa so a ye benya asem ne pumasibre but who di ne kuro bi sie e wo se maame tawto ne enye ne kwa so a about time wo di abofa ne ko no na wadwum na ho a ka won kan che obakata se gina hatwe me obi abodam yes utumi ma ba gira ba bi gina hatwe se bibi ne wadwum no madam jai wo hwa abdoma o me be wura o me nim jai enkasa sa enya ho sa emma utumi on se ye o manim bi won mo a o mutim wo di from nkura brem ye fre mu atwetan ebi na wo ye atweta dodo ase wo faade na wo twia menipa no hote no amenipa na wu pasa suba no ene ne ene ma wo bre no what ase ene ma wo program to ho wo foundation wo disease ho nyina no ene ne ama wo bre no na ba ka chance wo ni mo hwe abofa na wo ma ni gina nchezata do wadwenye na nya ba me na da so na ne nyinse wo ne adana be ma de on fa kokoma no on the hunting ekuta se e bola dia be ma no yare wuti ni to mo na wadwini wo Chosa d4 wo show sheda na ne maame ne ko trance se me de me ba no be de me be no because information bi kwa ye nya ne se ye wo woman bi a ono so obodam sisi e ono de omunyina ko trance omu gisike no wie ne maame ne no ho etu ono so kwa ne kuro nya no eti maame ne de ye ntimi nka ne bebre bat enkobodi amanfo ka kire no efa ba bi ne betime gina se ne ye ne kore eti maame ne fa kwa ne mra yesre no jese ye hia bofra no yo man no ejapade enne papa ne so aye ejapade na emu de ma papa ne ntime nto na mo no se me ba na wu okaka kwem ye china ye nya no ede no beye be ma so no be so gudi yem ene ho ka ne ho amamre no beye ba na nhyɛ ka wura nyakopo se ne kude se odi ade na koma maame na ye nche wo ne yemfa nko na maame no ye nkonko gye ba o man panifo ye sramo aposifo ye lawyers ye judges enyansafo a mudi ye nima ahemfefo ye pomache wasem se ye ba ye ntina so ene ye montungu ye nse no mumye nyina ye nhwe because atemu bi da ye nimu a dachi ye kokobuo we nyina so ye adwuma ne bia wo ye ohine wei enyamdwuma wo ye sofo afa otum beta ye che enyamdwuma wo ye obi asabi ye nyina ye tie ye ho a ye nyina ye moa ye pomache ye sere apodfo muni akire mumma mo ne de na yemfa munya example say ya de bi ba ye no bibi say na wudi akire yemfa wontwere book na ensheki to no munyam piwak trase na prosi be fa maami wei police ba e be san de ato ne so anya de maami wei no obekofie da obekɔso ami police station ni akɔ case akɔfa maami no na fe obi ehu piwak brain na adura na jo so awona yo yanko sewa obi aka adwuma no ho no kure ani yanko me da say wo mu no ano no mo very necessary nanga yabatiefo nyina ha ebo bibia akwa ba de ba Sompa TV so ene eye wukoda unse wukoda duru so say na say yeba ne no betena sia medofo na ye hwe say wapom de ho nsem ebetumi akoyi e de amount wukoda yeba ne betena say ya na eye piwak natural I de 3p garlic mixture abadwa so ene no ebon komai na aya na ebi ka say said ye o hwe 3p garlic mixture e wo Sompa TV so fefefe ebi se mommy ebi se e branding
ai bi si da TV no sunti na efe enti na me de bia ba e be kire senetie sa de ohuni TV no so no eye sa netie me pa twa nya branding ena ye ban so ye ka che o se de esi wo no eye toa ehwe pai enti uto an wasom yie edro bia so woto mu bia ya du papa because eto na nkasa ne boarding obi infection akwa na ya wachinchi enti mpacho eyetoa ehwe ebo enti woto na wasom yie ena nkomo ye nu edi ye kasa afa menstrual disorder ena se eba ne ye ka ne se a mema no na bia sha se yi o mafidie no edi free baby eti ye kasa sompa ye wo hwe ye kama wo so we de se ma nkomo mpacho Emma ye hu hia papa ye ya abodie mu ka akire enti asem bi e fa oba ho bia na fa be ma ho be ma be ka so oba asem mfa ho na te se o no oba na ummu oba because e bia wo ba adwuma no pay wa ka akire wifi se ene pa de ene wukuo midweek ko nka banku bi so ho no anya nkuruma nkwan bi nka ho na ja oba wo de atwi wanum enti ne se the whole day no oba adwuma no wan hyeda ni dibia sabi ko no se wo kofia kodi wifi nsa no afo kodu fia unti nkuruma senti bia unti banku bia na adan o frɛ no ana akosua na ahye he ne kasa nyina mobo adan a o se no pa na wo free fie no ana onya ne menses na yas ni sisi atwa no a eba bebre ntontimi kura nsore wa kampem nua bema owura be ho because they di kan obanku na nye settle wifi nso dampem ebi nso anadwo nso nka wabo aho se obeye adwuma se na momi kan mesrew medofo enti nka so oba asem mfa wo ho enti ne ye ba ye se mema no se ye ka ma ho asem amuntie bi na monto aduro ne bi nkomo oba no na onnom bema ofiri abonten ba obie ne bag mu a ne wayi aduro papa bi se 3p se medofo ginna nom na menses na ye kama no na chese wodo pa because oba so betumi anyinsen awo afa ho afa oba eye menses na o because my cycle no abro so aye 35 days so oba menses no ama within 35 days no na ebro na say asemosi onyem ana wodru menopause na menses no etwa because oba ye cycle no eye 28 days 29 days 30 days 31, 32, 33, abroso 34, 35. So menses never. And to oba was cycle and kawosha se na esi 28 days pepe se epo ubu nsa ebia date say ya. Yesi next month mu a wo check ya ebesi so 28 pepe na menses naba. Uno obi ani asem say 30 days ya o check ya ebesi so pepe 30 days e 31 na ebesi so pepe 31 sa na akuzi 35 but would ye this month 28 next month na ehuri na ko 30 another month was atwe kora about 26 days na atwe na about 27 days just ensisi so eba sa awo ho ye den pa de ma unim de ntia ovulation bra wodi to kosia no edane esesa enu oba bia o cycle ye 28 days no se ubu nsa na awotwe beto so a every 8 days 9 10 11 12 13 14 15 16 sa days no so ope ba dia every 8 days na ikono bo adwuma sa kosi be 17 days nyame e de bechewo because unim ovulation unim bra wo to kosia na emom unimu a be ma na ba ahokra no a unhye da nim se enne wo to kosia ana wo to kosia be ho ana mantena sa atwem enti ma yenso ye ka ho bi ni nyankopon so de adom na kan ye ho na ayemu a enti ne ye ka 3p ho asema kire se wo ba bi a wonum 3p garlic mixture no o menses wo cycle no endane esi so ye numbi o ye na ye aduro ne ye numbi enti ye kan ye nim de ye kan esi so pepe 28 at 28 30 at 30 enti wo bo adwuma no abo ne yie na aye kama 3p garlic mixture oba wo so obu ne nsa emma kora etwa ono wonya menopause enso emma kora to bi ne no
obi nso wo ho no mo a e bank kitinkiti enti pad no where you so abemienu miensa na menses na twa e fibroid e na e bo nkai obi nso de eba bebre enti wontimi nko ba bia waka fie pad no betuma yusu box be 9 ansa na menses na twa pe 3p nom senye date na obebo a ubu nsampo a wonte ebeboa wo pa ye number ni agine frɛ doctor na ye nkyerɛ kwan abefa so abenum 3p garlic mixture ama o menses ne ho nsɛm akoyie bema to be more ban no wate no beda wase ye number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Edred yempene sa obeto no wa no na emomo to 3p garlic mixture adansi amanfo adiafa menses ne ho no enyasem ketwa wase menses na makura wansumi num 3p no aba ebi de ehya a eyi bum because nke be ya de so bi di ama wo afobo se na ye kama ye ka ne se wonhu wo de to bi na so hwe na be hu se kurom ha edo papa no eno ani 3p garlic mixture enye hyen kwa wo se de efe na wo hu box yi no sa na to ebe ye adwuma ene kurom ha omo agi atum no enyasem ketwa pebinom na abedi hu adanse kumase boru akole na keba Dani Heba, Chris K. Heba, Ubenya 3p garlic mixture. Hofo enko abet sam. Takrade eye AA Mensa. Koforidia eye Gabson Pharmacy. Momoni Away Enterprise ewo wa yene cathedral ne dinhwe ne mu. Wo fa kwadwo Heba ewo Temale. Baby a electromat ne wono a okwa abenya bi. Accra, Bora Kings Walk. Kof sam ena ye pamucha yo momfa so ato. Debi police ni naba enti moma no entrance na yemfa maame no yenwie yo me da for je number no na mommy ento na dwuma no so your number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Edroni ya 3p garlic mixture nyango point yo na dey asa open taka 2 minutes oh ni time go yo wabere enti me da for Bora pharmacy shop ene herbal center biemu okwa said ya wo hwe se kura mi saa na si ho eye very attractive bro me ga say akona efe ura pharmacy ho a wa o ka say do na garlic da ho na omoka ho asem wo sompa no bra na sister no a obekọ na wayi bidi ama mpacho udru fie a emfa ni agoro wo de opekura wo to ya udru fie di kan frɛ doctor doc makoto 3p garlic mixture ni bio ya number na good tv no so 0248 928824 obechiro yare na eye wono obechiro se de obesi anom 3p ayebebo na etu ase ententem e de amount onso obi wo hono mo a yare na eye no no ofre doctor na ode wadam ase wode ho nsem ni nsie mesrew se wo frɛ ye ni a emfa ho nsem ni nsie ka bibia kire doctor ye beboa wo ma moye restaurant nche se 3p mu a wo de frɛ ye se do ne beboa wo a ye be ka kire that's na ye no be se se piwak no odinupa bedwama so koje odie nanom ai said ya busuafo ye kan ye no ene asem onna fie enti ya tonkra so ami prosifo aba ti ye de ne beko no ye de nako so ami police station be ma ne wa habi ni enko ye duru ho a wo mo ye case ni wi a onu so lead ni enko che maame no na ye starting free enti mpacho wompe who's ompe wo be ko papa maame sale wonko wo be ko kura ha kofo no kura bra menko kan kofo no asam de me misuru menko maame sale na bi menko abra pasoni mu sale na mo cheno menko police say wonko police I'm saran to guno na mo fa ne nko wo ye maame bone ko na di animu ne yankwankwache eyi no eno ano no abusuafo
yanko computer so adwadi mra na yentena se ye ka ye be ye yanko ye de na ekọ won pe police wutumi ekoton wo baji 5000 wo wi aw se na madwen mu na ho but wutumi ka kire wo ba wo de ne kwa se gina ha twa me wo ama wo ba ne kura hu fikura wo do ba ne koguram we ye bodamani ate we ye shege madness na me so me kire wo aluta madness wo fa no ko ntie enko computer so adwadi mra na e case on betuntu aso 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je wo ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia womu ho 0540 311 311 0540 311 311 That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Abi Shop 75 Enterprise Empempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nina Yedi Sisi Yawon Esipejam Emi Yanimunyam Dead Abi Shop 75 Enterprise Dealers in all jewelries say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches any space na who do ni na Abi Shop Jewelries yenim ne fretiti we din somade hu jadada ai wono no di do no etson ensomade say wedding rings, engagement rings, dear pia. You want set wo ho. Any one bako. Abi Shop 75 Jewelries. What's the woji aware? Who ye sooner? Who ye kojiemo? Adi bia. E ma obani pem. Wa hu sisiri mu di. The other best show us. The other best to home. The other best to onsa. The other best to nine. Ye jewelries dear. Ye Abi Kumase ye room plot 17. Adisha market chihwa. Abi Plaza. Edankesi ni. Ejuma e phone ni mu. Ejwara kopem memenda anopa no nsia kopem anwumre no nsia Abishop wabi mu amopa ne duduo mu atu ene baako nyina say your jewelries dear e Abishop 75 Enterprise Freyen 0598585219 na 0554304135 Abishop 75 Jewelry Abishop 75 Enterprise dealers in jewelries Abishop ye wonyame Hey, middle. Nanda na wote ho wa stiff sa no. Eh, ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensane me na mu twetwe no. E mo ye titiriti. Mentumi pon sori. Wo na nwanwa. Eno me fidom bae na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti num bi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wa no. 3P garlic mixture. Ani 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echi natural garlic papa bi. Ene edi aye. Aha, na no na madam Fukofimpo ka kire me say. He work natural health for bi bidrobi omodi aba. Ye friend no 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo kotojo ne waposo na asori a wo complain no. Sa wonum 3P ya ebejane se hu. Edroi enya mapemfo, ema wo manofo. Anasa nkwada wo nyanya mfie dumienu. FDA agi edwedie nkratoyi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred P Work e was 02489288824 and 02010000021. Say me for come master sign and a mirage meddi. Me say I wan say nipa nso na me di. What be me sika me from crowd mo fa bi. Hey, you ask crowd ni wo. Na urawen. Ura ko na sika wo di jam say me from Madan so. Ko bi be me from mo fa. Na mo nti Joy Chem Roofing Company Limited in Ghana. Joy Chem Roofing Company Limited. Omo na for the platinum bond Japanese aluzinga. E dey ba man mu ha, ye di board dan so afanan baby a. Wo da hwese ye board dan bi so ha.
Papa Joy can for the more Ghana. The so more Ghana, who must not go to Joy Chem Roofing Company Limited in Chensing said the good answer no leakage, no rusting, and no fading. Joy Chem Roofing Company Limited. I want Chensing type here. Southlock, IBR, IDT, and Erotiles. Now, we say, a metal trusses. Joy Chem Roofing Company Limited. I want memoir for name Bia and Crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Chem Roofing Company Limited. Nyame Bibi Wasoro, Enti Maninsanka. So what about what your papa This is my secret. Give us P capsules. Pema, I want to come from now on to me, bread to my dear one pen. Give us P capsules. Over to us, Mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer, no national bottom. Master, are you from? Are you from? They not upon a permission about Chamwa as a Nijian. No. Nephew, I can't if any give us cold capsules. Say yes, is ya red the walls. Cold, what did you nip a them when you now put a mamma and Tima Wunja would name you. Give us cold capsules, so go you free. Lawyer, give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Capsules. And remember what if you do what you do, Cronquan, give us core capsules. A pin for a batter, one more menu for an inquiry if you do me no come. Prakasa ya duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hia yi pa enye prakasa nko nuaban ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa prakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ya prakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 Prakasa powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu mu agiatum Adi oi Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who's a dow complaining with Sissini Cocoa? Epe Ajiwakade. And no jack a sepan and neck. You could debrel. A yama money mema. A yoko Sissia redrook a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And my memma brand. Na a yemme. Na. And you say I was to say me bravo we Sweetie, may you come on mommy adwamo. What does ye a ye chuma? It's a living testimony. Koneko Judy. What can't keep ye damn sorry. Oh be to me. I just appeal for one woman for done for any the onion fear do me. FDA Aji Edwadi Nkratoi Atum. Yeah, Kojin San Nujumatia was Skill Point Training Institute. Skill Point Training Institute trusted the city heavy duty machines, surface, the underground mining. Ultra forklift, loader, excavator, backhoe, dump truck, auto mechanic, welding and fabrication, and health and safety. Our hostel facilities, Mama and Mama, now your course, my baby, quiet touch. Afe, my operators.
na se won tumi nkasa nso a ne agya akwan na akọ because de wo ye no e ha dwen e na me maame se wo so na wo yare Bible says so le so na se mu da me dem do achi ma ho ye den wo na ade da wo so na wo maame boa ba wo nkomodi nyina kyesa se wo no nya awuradi wo maame ne se ti se wo maame se dia maame esrew na atwa wo se emuntum chiw waji be ma bi sikadi edi na ma hunu se yare a ebetumi aka se hospital yade no e spiritual edi enti na ma hunu ni sa maybe hunahuna sebi o wo bayi ba sho dey bi ni bayi udidi dayem ebi wa me hu se me didi wo dayem obi no beda e wo dayem enti wo osa no na ye wo sen normal ose ya ma me de na so me ha se obu cheme aha family because ese osa ni bi wo ha wan hwa abeka se ato aduru wo betumi adaso so da ye bone ye papa yi friend is ekra baby e ko edimpa obekirechire mu otumi keka but we no ye be ma pa nso awe ma spiritual bi wo mu a se nya spiritual akogi waduro odimpa akopɛ baby atra am ye ko ma dwen ye bibia na abayifo no so nyia no amobeka senti ye de ahye wo mu ebisa Medafo. Onwa ye fe ne pa. Medasi mi. Debi anwa ye fe ne de too much. Medasi mi. Onwa ye fe. Medasi. Mama si adaworo ma. Ya ma si adana se. Nya sa da anke ye pe. No kre mi nua. Abusanfo ye na Awurade ase na wo ye na nado ye hoda. Papa. Enenso penku biem ya kra eda so te ase. Debi ameka sa wo sorry peja wo nan na peja. Peja wo nsa na peja. Peja wo tina be tua be tua. Na ntim firisu a de Awurade ase sanse ne humobro de wo dai na wasade wo sorry biem ne yete ase anya nwuye de hwe no kura kan se nipa wo didi wi a wo be yare ni wan ko kan che se de adua na wi a fa ha ba se yade kwan bia so yare be bai ka nipa yan dada abrabo ho yade so ba se ne ya aduro ane be nom ebremu adusa heba ana abo wakwa mu na yenuru ahodo Awurade ne am na do ne mobro ho so de ama yen ye kan wasem e de akyerew na se bobo yale ni nyina so na wo de wo mu a wakope bi ato de yedi nkai enie ye fra no adusa heba Mr. Sel na ho so tie eye akokɔ sade and after have green and yellow and I drink a see the time down. Your way, your friend or ya, the one disable. Dia will come at the summer cook. Now some go to any idea bon cacraca san or ya, Gianna. Oh, yeah, ne bon san. Miss Rome, I do say about Miss Shah, and you do say about Cassus. And you cook when it's a yadia broke a sear palm. Or be some of the cook would require them abandonum. Man, my home told Miss Rome. But my dear sir, come watching and Ubejain. Now I shall say, Wobanum adusa heba mischa, and ye adusa heba capsus. Now I could dear dancing. Adusa heba mischa, and ye adusa heba capsus, no could dear dancing. May say a ye coco, and it's a yadia drokes, ya pa. Yamia doing the home of Brunty, said you're doing Namotia. Anyone I want to not get to into one of my dancing ye. Say, I make us say, a woman heba shop, licensed chemical shop. Drugstore, pharmacy, BM, Uber room, now was semi producer about Miss Jack. Uber room was semi producer about Capsasa. Ubenya Biato, I don't want yet din, nam. Now make us say, I do say about Miss Chenier, I do say about Capsasa, ye can't be no boom and no. So you offer Miss Chaya. Your measuring capocata so come we hear 3 no you cast on 2 now they come home and a pa any numeral one of those screen so we no one on a penny numeral oko baby you will walk on one ibu wa obanoma this a woja wadwuma woko will be bia na what transfer the year they will look quadro into 24 hours nyina no I was our transfer out the you nsumu adaya manu quadro ba chaw no madu sa heba me shane the capsules no fa ko adwuma woni no so ye wisi wo pesa woni won ade wa chichiri woni so fenfemo na wo kwa wo minimu na wo yembom se kukuru na jiso kororo de se enkrodo na enya won mesrew ma adusa heba mixture eni adusa heba capsules enya wa aduro ma nenya wa aduro esan se wono ma eboa wo de enti meka te fa wa aduro ne se wono ma enkan wo betimi de aye wa aduro anom wonkwa na Awurade se bedi e wa sate so a enfentu so aso bi amre wo ade enti na ma adusa e kasa adusa e natural natural Awurade ye me dance ni se mint na fidikese so
and na de nipa nka say aduro no na ye natural ye na ye haban ene ye nu tanyini ene ehini ni abana ni akeka bom ni anoa ene de aye from Ghana enti wo ho bia enim mesro wo de ekuro na aba osisim wo bi de na ekuro wo ni system tutu no koko na nkasa yi ni ho de se kuro ni system tutu ya ni ya pa wo je ne wanye wo na bosu a ni fie na wadi no nu ba bia se sebe o chia enso so o ya baba wa so boni fie che na ara ho sisi ya de amana chia che se wo kwa wa chia wo bi wo wa ya brantie enso wo ba kokora mo no wo ya baba wa wo bo abro mo no ni sisi a chia hu de wonye no sisi ya de aduro wo dwa so a ye betimi akasa yehu adaroma wo de danse a sombo agubo ma eyadusa heba mixture eni yadusa heba capsules yi capsule no tu hwe mixture ni bifaka hom nanum na nopa eni anwumre ma me na ye hwe de awurade nam na dom ne na hu mobro so befa enu no so aye na wo de aboa wo ko nkran ya wo ka hwe drug lane heba shop ne pharmacy se wo nyina tenaten halos dd kobedia na nabo achansa ashama ekus pharmacy wo mu nyina tonton bi so obakuma se yanso so a pfa pharmacy wo bi Freddy Men's, Misty Heba, Danny Heba, baby a trodro biara ewo Ghana ha, Osons Chemist, NS Chemist, Edia Pharmacy, Asamba Pharmacy, Costa Pharmacy, Habme Pharmacy, baby a trodro bi Heba shop, License Chemical shop, Oko Takwa Owas will be, Capsule Pharmacy Takwa Koforidua, Takwa de men sending dia obia or tony a draw Ghana hano. Ubo Heba shop drugstore be a ben one, Ubo Ramos repair some mixture, and near the Sakasa, Ubanya Biato. Adroni anya se wa bank wanom wo ba betumi anom be ma betumi anom wo a wo television ye number na the screen anim no wo betumi afre ma me edusa papa edusa ye wo mre ma o ye ne obedi nkomo achede we wo so na de che ye ne enti enipa wo dwuma so ne de ye enti wo fre ye ye wo mre ene wodi nkomo pa me nka na adam wo bi se me to asentini tweme siatika wo besi me na neti fam no ayedududu wo do nsam mi ana atom wo besi me kokromoti mama ehome ne kokromoti tutu no etwe no a be fa ne kokrom e fa ne to ase ade na won try edusa heba mixture wo de wonu no nyina yaka wo de to edusa mixture ne kapsasa no na sha asesa wo no nom na ya asesa wo no nom wo be wo de awurade na dom na hu mobro so ne tumi so e be fa aduo no ayede ama wo yes waist pain and a male vitality obisima na do ya to me vitality there wo ba benom an wo ba benom ba menya waist pain si ya de chronic na se wan twiti a na de mbrɛ ya ebre no enti oba de wonya waist pain na eye no na wote ba ma de ne de no e de mbrɛ ya ebre no enu nti na ma FDA fo eye mo research no wo de male vitality egu ho do nsinkro na afa so no do bi ka ho e ti se de body wo ye yi ni nyina etu yosaye enti madwuma 20 no nyina hihye bi enti wonnom a eyo ho adwuma na ye kama pa medusa heba mesha eni edusa ha wakasa se woduru obiti mama me koko no e wo me yam enti me jama na ye mojaba e be de no wo se eye koko de mama wo hu ne se koko na etimi gu ni padua no yam ati se akokọ bedi a waku no ya ni nkosu no gugu osa na yam ho ohinte no eno etimi pai e pai sa na e hu moja so fini ni ba bia afasa woto enti wogya wanan ya bo se mogya na ha ase na eba no hu ni se koko ne dwu na aka no woni padua mu enti wo se etu numadusa heba mesha na de adusa heba capsules na de aka ho wono ne sa ba bia koko obi ye se wo bi se wo koko aduro e che adusa fo a womra ye de ye ankasa de adwuma awurade de ama ye ne se koko ne sisi ya de koko pause anase wo bekas hemorrhoid eye adwuma awurade de ama ya ntimi eye enti wo pe ye kira kwa ya Kumase ye was swami magazine macro Offensu Road magazine macro Offensu Road Gwal filling station e one macro baby akanena traffic light esie no e na mo ye kwenti traffic bi ensi wo macro eno nkwa na gwala e free swam runabout e kwa eno nkwa na gwal filling station wo wuramu so dokopo petrol no edusa heba center and clinic ye wa fidie bebre wo a ye detoxification wo BP abrame yen show diabetes yen show wo pressure yen show wo bi so the prostate ya de achini wa ya wonya no oduro doctor say be share catheter mesro fabra edusa heba clinic ewrade adom na hu mobro nimdia wode ama yen ene sa haba kasa yetienti ma mi edusa na papa edusa betimi afa ye nuoi so no da yaresa no de abro wo kwa nkran ya edusa heba clinic ye wo La Paz abeka La Paz Las Palmas wono wo ko wonum kakra bia
said the walk overhead no one junction wo free so ansa na wako nyamecha junction no so na ye wo enti wo dia ne say wo bobo edi ewura ho na ya boa wo edu say do ne ye kama emre ye na house be ma no bi obebi wa ekuro wo ne ba bi enti wo ne be ma hia wo de boss wa na wa twere to edu sa ekuro ni nyina bewu I'm telling you wuna mu kuro obebi ni nyina bewu ama wonu wurasia eniji aba ye wo do sama la hem we malaria duro we ya to ani mienu pe malaria bi awe awot ego so ani mo 20 ni di na the ointment ni we betimi na twitwi ni nyina vetted and approved by FDA Adusa natural spice drink go natural we mentia kakra prakasa kakra famisa kakra kakado kakra pepper kakra garlic kakra ewo kakra natural herbs kakra bibia bi won de aye ya telephone numbers ni fa ni enu ni nkomo na ebre na ye be 0500 110 115 0500 110 115 0500 110 115 0500 110 115 and 055 798 24 055 798 24 the chat 055 798 25 055 700 9825 and 9824 do dey at saba na yerade wo fa wo gidie any aduru abanom so dey at saba gidi koto no na ayare samra na wo hia ma Adusa ana papa Adusa na wo ka se Adusa heba ni aje so se madansi eni yeda se ami Adusa ami shira yake kanisa no ma me no ama waya na waje odie na ama man kamasem ene yade before the MC drink no oba no anfa bi amasa dia asemu hey fuma wo fuma fanto no so me de man why I dey ato so the TV so me de man we dey according this one drink ni dey boy pa abusuafo adofo bi di o ma woda na yenhwe na yenhwe ho adwuma enfamai na me paache wo madam na o ma me se ebi wo ha wo ya na wasole na woko ya na woko yi mpasho ya meko asori fie e basa wo se meko pe baby asori fie bi etina ana makoma na se bibi tweme se me bewu anesa bone crack o sanso to me de sa kran basa akoma de o se to me de ba sa kama me na ma wo na wo ma me mante brani ntie bi mfiri ho na wo ba no de we a wo ye ne ho no na botre pa de tambi be frɛ ai e de we ama wo ye ne ho no wo de akira case no be jadi ebu fukura ante mpa chate sai nyame adomo wo ba tan sunu mo bai e de ne ha no be se afini na wo yare sa bi wa school kura no Africa no hospital ye di insurance no so go be 20 million no otua collab ko se wa check sa fementiase nanse mi wo sa no esai na ms ade we di de asema wo se osa na ms mentiase itimi wo sa won se mi no wa no over for no ayi paragraph number no Africa aseme kwa so na ms asema we di mentiase Sompa Nkomo intimi de basma ko dan wo ama wo mai ahwe etira mam ebia na bibi ne wo mu a na me obi a semfanse bia oba tan de aya times mo nka no kore ade na nya ye nka senye wo ya kola bon ne bi o pento kwa no ne ade didi mpanifo atem ontisa aw ono ni no fie kura wo bebie pora no aka no pora tum jesa wo wakwa ekiri ansa na ono bebie ne pora wo kun okun woni ha o bansusu mfimi no ne kuno no ani kun ana obi de no akota no ani de aw dan se kura na oye no ho ande eni aw na se yade na e ha ne kwa etimi bana ne yefunu ya abobbo saa me hu de me na ne nan nyina asa kwa bisa tisa mentiasi nya sanso na wo no woti be ya fie ni na sa ha na ba aba ehwa ne ko tisa mpaibo sa no aye kama
na sisi de esi no amadwan na mseme de ba be dan mo eje bi na bibi wo akira na mahwe amame amene ame nyina tete ato mebwa momi anya birthday ni free way na mona kwa yo wenso abi je ni le tro ba yo we hin kra atano yo so na ami we ya nana samoa bofiedu basic Islamic basic school adansa sokwa district ifrini papa big 5 enene maame ni nuanum nyina ene omoma no awoda pay siro nyame ishade mano dia biem na o elder Felix usumensa eno so adodo na friend darlent ifri abigel ho 21st clinic ono so we share go so municipal assembly nyame shira ene nyinche kwatentra hodin yeda se dam nyinase Leicester Ghana samuase de yanka samuase amuase ane yas ye extra long heavy flow ni minti wacha opinty liners obra yo no ma huni die be konkan a yas ye obabi otum for statue ni si no kiti afre 0302235295 prophetess nyameche basoa eye difo a ewe ebri akoda nyame amano abofo a odo mu ye dwuma oda wo da ye basabasa nyameche oda wo da ye basabasa obi ne obeda najo abrochen kratasem ye yiwa wodie o kidney eniema nwunra ya wonte ase no nyameche se nyame befa na bofo so ama ogene ahofadi ayewodia 0535 897 699 0535 Spanish 3 power combined a anti-aging bema wadwene na yedwuma yi okokete so awobeda any organic Spanish garlic mixture pure garlic extract ni 16 herbs in dia kabomu udwale aho kekao obra yenye wo halitosis enu pampan better cholesterol level no so craba form ya na na sa tatai omoimu ba bi eton no bia obenya bi benefit for 0266 114111 Boris B chicken was proudly ifie akoko die den die mre akoko no na makwa ba bia obenya bi kramoni akuninti e halal pa boku trading SG mo share body junction free 0544444453 ofra pa ma ye why na yenhwe ye koso hello pa hello pa hello pa ma hey hello yemia net say you adum me ho ye na mo so ye ho ye we de ka France am wagina so ache na adwuma ne mra yo akawi anka wanye yo yenu ya baby di asema bedan se de o kana asem no se ade na yese osa idra na dwo odidi da yemu obi ne beda emuntum so eta ha no ti ama ye hunu se ye spiritual na se ye physical ti wada uruma mo so na mo third eye ye no we dem Mr. Chiefo ni wona ehwe nyina se eye sunsun ade na eye no na eba ne sa na unye didi woda yi mo pe kan hunu se wodika wo bompaya na yare no mu rezi na eye den esan se ye de ade ni mo wa wudi enti ade mo wa wudi no na yese wo se eka de wudi bi na yare no tintin tiechira me se mo mra no eye sunsun wo yare na me ya dum na dum bi dum ye ya baba kuma se Friday Saturday o ma yisha na me hwe no ho bato no yo enhwe onhum side ni nwi na fe ai no bato no ama adasidie ayo bibia de bai me pese bebre ho in short e sunsun wo yare na se nya kwala kwa dabi udi ekira ube se sika saa ma osika gina asa ya maseno so the more na wo didi no the more na yare no ipide ni imu yedin yes I say obi awie osika na odi akoto bia na mo wadibi na wo bodua yare de benya wa
say I am some yadi. Tina say abronsam yadi. I am some yadi. Any pound man. Man pacho ubano. Yo pie da say. You fear the very one. Yo. O catch it no. Insian bako dinesi. Ow. Ubana meneneti. Wo bi aye wo say yade yam kronu obi. Me wo mimu na me nyama yi bia sate se ono ne bi. Esa bi yade e wo fi ho. Ono na de nde ehu. Sa. Ebi ni na mimu ni mitrim. Na mo no ho na no ho twetwe no. Adwokora de me no. Ewurade akora ba ayi waketwa. Mpa ma me kodu fie na assistant. Ya bompa na kodu fie na sa kanyan. Na sa kanyan. Na se me be wo an. Me se champo mo tete ho kakra na yen share nkran na ano de ne nyame be wate. So ba ya fefe. Me na se se de otu mpo mo ase nyame ma bibie me ye osa. Se wi ase esitie no se mi sisi ana ye ntiase. Baba ya sabe watrase atwe okunu. Oba ne wade fefe. Wasane no awu edrum pempenso bia ese na kwantu no ya woto no wonam hiramu nko an wo tinema no musei no se ne price kan no etimi esisi ena ebie mo so no yesa wo yare ena bonsam yare bia so ko doctor ye benya aka kiro na ne me pese me ka kire me bai ene se ma wo manewre enhu bebre ena ma wonyin tumu so se saya de we say ebetumi akunu na ebetumi ni bibia ma wo ma ehu emma nimu na ne mi ni se wo mu de ni firi won mu a ne aka ni nyina no sabi dimpa akasa fa enema no se hu ama me de matu afide we ya so ama ebinum so akọ ensencheni se ya ebinum akọ ama omonya omayansa enti ne America ne se wo yo batan sa na ese wo ye kwa kuma to ye sika hye ne de nye nuru nyina na gye ye wo be fa na so na atrema kito ebi wo baby na ajo ti ne America sa abaya enyu se ye be yo ho ade na kura ye awanya na adwuma bia ye awo mu enu ti obi ani bire wo destiny e so nyankopon se nya me aka se empura e na epum what them catch on you want your friend so any rewo the more ya would ya rewo na wo dwe ho no na ya de no na eye kase na minti ro beto eye kan so ho beto what ese ya no okọ presby na me fi se okọ presby from pa me ka so ye ma sori ba na me be hwe what na de wa kan de o ntumi a o ka se sei sanya no so a o ka se sei to wa wi na wi no o bet ka se mon sai fan ko doctor ntumi da se palana tuntum ba chu pribe my lady me da se niamisre nyame se on say mi abe yade na emu ya se ye di for pa aka e ya honhum yade cause mi abe ti we nya dey asabe prayer san what say wako school kakra o ye raba na wo betimi ya yare na ye busa no me maame enye onu o yare na nenam ne ho no onu hu ne ho so wo yare but ontimi nkyere nipa ade na be ba se metewa na me vibrate ade ne etimi kikini ana me nan ne me nsa nyina ekoa ba wo busa no a wo hedenti mi nkyire mu yie sabio yare de nya beto mpefuru nu saa no a otimi ko hospital me yepa bibi de hye se ya saa bibi ti sei enso bia na nam ho ba bia na emom ya mesere nyame ne se ohu ye nua ba yi mobo na ba bia yare ne firi ba bia won sa ne yade na mesere ni nua ba koso ne kura wo mu die mu sabi nyame won pao ba bia yare na pempen so abepem saa bire de nyame odaso ye den edo enti susuma wo renho ho a wo dwini bebira yare ne bedi usunkunim wo dwini bebira nyame e kan se yare no e bedi usunkunim ti sade ya wo so bompa ne koso na yero ho na bompa ye na menim se nyame adom a wo de abepie fidikasi yesu nyame benam ye difo so na wasan yade na bibia aye kama my lady me da ase Dr. Mensa wo New Washington DC enye Dr. Mensa afia obeba na ye bra Dr. Mensa bi ono so Washington DC one ne yere lawyer Sharifa omo hwe ye wie pa nyame hira wonum na me aminua love aprosifo nyina yere Erade adom wasan be barrister's wife aka ho
Auntie love me buy na me frawa me nya wo one maame ama me se mo ho ye radinti bibia be fan ye abaye ne yem no kura ne yem no afra wati ne hono ma mako dimpa ho edene be ko why pa no eba Friday no be hwe spiritual aspect no kame kura den kame kase yen started dimpa no why because Mati obi testimony o kase na ye ne te said wo be bodam itirimu hihye no so na ye wo sa dey din kwasa samsa kose eba emotimu wo etima hu ahoma ne dare wo sa di for my Dr. Mensa nyi na brem o sa ni so crazy disease sa ma papa enko yo no mo fa enko mo fa monko dimpa yanchi for famra Dr. Mensa wale na me pacho chire maame ne ho no mo direction ma me wai dimpa ho no ma na monko ho na IBJ hu am na fa pa number ma wo I miss producer ni hu no fa di for ne number ma mo na mo ne nkasa me nda oba kire mba bia oba mo be hu no why na monko dimpa na de o ye na ehu yo bia be fine oyima enukreni sema amase ya enka metimi akasa enka nipa ebewu asase wo yesu ayo fefe enka enya asem ketwa na eduru mebia ana enoma aye sempi enso ga nyamena ati aside eni nti nyankopon edi nipa bi asiwo omoye abibiduro nimdie ni nyansa bi kuta nipa bi a omutimi de sayarewa nipa dwene ho a ebro na adwene ne nti ase so sene nyame waye na ade maame yenka se ye kasasa sa ne ma we nyina so no ma nso de akira ogunu ho a won sabetimi aka enya nwanwa sa enye chasenya atro won sabetimi aka me se eniema bi wanhwe a wobehwe nani saa kwa said ye kan ababa wa wie school pa na ogidi yes wona won penipa yie no eniema wo chiri kra no se obi a sabi o okọ nanimu abrabom sabi obi a wa wie school na opese onya adwuma bi na busua nso di yie saa niema we nyina woguru ho anipa okọ nanimu abrabom no eniema timi sikwan ema wode yare ohaw amane ba tunipa no so a wajino hu ba bia ohima enye yes ani ntina Dr. Mensa yaso yesi abase se nipa bi face sa challenges we no mu ohaw we na odwino ho na bro na adwene nti ase so a yesi bra na yemfa maduro enka na fe de ho kura ya wa yare ene go sunsum yare a enema edi ni panya enso ho Mr. One way out chance now for ni a one way ebem wa brabo aye basa sa na to de bia ye yenuanu asofi ewom asofu na tie edum na bia ye bom pa ye ne de nanso ye de no ma so ka no ma ho e ma ni timi ye yie said de Nana David o ka cheze afo no o se mon kona mon fa adwira haban endwira mo ho na mo ho ntew kwambe so na no ho be fa so ate Mama yenhwe obewe na Christopher obi ho a yesi ebo na su wonsom adentia bone ne ho ntansa ne nyina e wo no ho no na yesi ye yegu nsuo no wa ya abode afoforo pasani samebo a abode afoforo ne sen sede be ya nipa no na setre mu a obetra asase we su nya no ma betimi aye foforo e de ama no entimi srew onyame ne bo ahama onyame ne bo onua o se be didua na ba ne de han nso be se yare enu abini mesi otuo na hu se wiase wo yi enema ekoso no wa wodwene wona wonte ase a mayemfa ahamaduo enkan eno na Dr. Mensa Dr. Wonder ya so ye de abasa eye seseduro wan we aduro na de soso no aduro bi ahamaduo bi an eye aduro ene ne de soso wan we obeka se esunsum ade mesrewa enema edi nipanya ya de ahama ebitimi akan amanakọ eniema bi wo ha utimi se ene wadwen ene wakoma no ntiase na eden ye de ahama betimi amaw na de akudware na wo afi na ho ate eniema bi a wo toni ayento wadwuma sema ye basa usika sema eya to nsom favor wunnie wonko a wakwantuomu abrochie kwantu a wo tuo no ana wo no onkrata sema ye basa wonko a niema ayere ate atwan amawa
Dr. Mensa se men control awia yi a wutie program yi a wo Sompa so se bra yaso ye na yemfa adura yato ne din sasaduro enfama eya hamaduro na wodi dware enanson ebetimi aboawo ama onkrata asem wabusuamu nsem enema ehaw wo yare ne wo mane e daw so no watimi ade ho afiri baabi a efiri mesew Dr. Mensa yaso ye ewo kotwi Guinea Depot ehwo ne yaso ye no ewo Kumase ya debia wo ba beto Dr. Mensa nyankopon ya aduma chanopa Dr. Chance ewo kotwi Guinea Depot yaso ye kase no ehwo na Dr. Mensa ewo one so one cry no so ye wo Madina Zongo Junction ehwo ane ewo minka we nso mesi debia me chance ne manka enye ye wona wakasa ne wanum eyi nka Dr. Mensa se minka nkyere wo se awia yi bra yaso ye na yemfa aduroma na wotwe mienu na obenum adrei enya dia wonum adrei ekusi ne nansa so a obete anunkankan yare ne biemu da mesewa halitosis mame aya yenhwe ye nam wie dodo no yiye egwom ye ka duro sam nanso yensan tufo mame okonu obi di ski kire nam pa sabi obeka se sabi na nhwe no onne kun no mesew ani diem ye nam wie aya wie anadu didie mame obi wa odidie ani no onum nsuo odidi na onum nsuo saa nyama ni nyina no etimi de yare a eye halitosis ebre nipa mesew yenhwe ya no didie ye kosu a ye kye ne ye wie no mesew ya teso wate na ankofa yare sabi anunkankan yare amrew Dr. Mensa yaso ya yesi wo wanum eyi nka sabi unwansi a unse particles nketenkete efiri hunimu ba sabi ukasa na nipa nyina edwane wanhwe ya wadwuma wo ye kura no ebemo wadwuma atosini wo ma ebetimi ate won ho afiri ho adentia obi ani wo pese ne maame ana sabi oni papa anum eyi nka na obepe na asem Mr. Dr. Mensa se men control awia yi se bra yaso ye na ye nnu a ya keka ne nyina ye sasaduro eye anunkankan yare aduro no nyina no ne nyina nse ye delivery eye free baabia wo bia no ye de aduro no bebrew ne ya kiro na akwane na kwankyere kwa ya nyu sika ye be kiro na akwane na kwankyere baabia wo bia ye de bebrew enu anso ye no be ka aduro no ho asem na wunya sade usika baabia wo bia ye de aduro no be bebrew na afa ya kiro na akwan mesam monso amoma enum nu bone ewiase ehu sese ya chance ehu se sane ma ne de edi Ghana for emrante ne wo maba wa ne nyadodo ama enna baabia metie anopa ya abrante ba ko ya rewosam sa okono nu bone ne ba ya no wo fam dae no maame no wo fam anopa yi na wo fam efrim anopa ya enwanwa chese madwunu a ono kra na edrum me bia me ko frɛ no no obeye me no ma bi mame o ye na sa wo fam ensimpi mesamo emrante ne baba wa ya ne mo kasa wo de hye wo papa wo maame se onum nu bone a men chance fa akokwa wonim se Dr. Mensa so ye yanko a ne se ye wadura de mawa nipa kro no enu bone bia onum no onko ho bio bra ya so ye ewo kutwi na ye nhwaw wo de hye na onum nu bone no oba wa brante wa baba wa wo maame wo papa a onum nu bone ye mfa duro nkan na afi onne no ho mesra mentro ema ade ne nsei mentro ma akwada no ana abofra no onyi nsamu enwie eni ntira Dr. Mensa yaba ediama obi a onum nu bone yaba ediama obi a nadwuma esei yaba ediama obi a sasa boni bi di na chie yaba ediama obi a sabi okasa nanum yi nka unim se Dr. Mensa de efasisi yare sabio obi a nani eha no obi a awosem aye ne den obi a sabi no ho twetwe no ogene ho baabia enye obi a ne yafunum yare wom obi a ne ti asrobe yare ahudo pi unim se Dr. Mensa de na dwuma oye pa no na mom no efa sasa obi a nanum yi nka obi a ne ba enum no bone no eno so ya kyede sonko a onyame ede ho bonus ede aka Dr. Mensa ho se eno so onfa moa wana ohia saa eniemai eni ti Dr. Mensa yese ya ye krado se ye behwe wanim wodi ontimi kra ofre yen doctor weni ne hia me hunu se niema di machi me hunu se sasa bi ha me hunu se metoni ayento madwuma sama ye basa me kwa ware anu mabafie doctor ma ware mfie pin awosem ayemeden ye di aduro bebrew na afi wode akan ho ama wonso ade ho Dr. Mensa ye number no ene ye di tudwa no bomodian ne frɛ yen mesewa number na egu screen no so no mo hwe TV no Sompa TV no mo betimi afa ye number no monsu afa mu tie radio no eno so yenye number ye
car bia obenya wo bia wo gina fam kra na fa bo na twere gu car no and one somebody Dr. Mensa aso enu ni asem ka number ni 0244 92 1269 0244 92 1269 yes I was 027 11 73 551 027 73 027 11 73 551 Samsung was 0532 92 8095 ni nyina numbers nyina ye Dr. Mensa ya so ye numbers enti ofran ya ye befa ne enu adi nkomo die nyame penaje no e che no pako obeba ya so ye ana obefre no aka ne hawo ne namane a che ja bless no one case nyame show bibia ya da CD4 malady asem no mu hu na ye hu bi pen ya ne jane ma mienu se wankasa wanya sa yare no wasa so wanya yare bi e fe infection sem na mo mako school nti sa eno so ka ho a etimi dane popo brimbrim eno no e ka ho bi enye eye ne nko a e o sa ne nko a o infection kakra so e ka ne nipadua ho na yare we no e ba etimi aworo ho te se de wabodam no eye o kra afis wo to no ma hu se ase wo bi nam woni so hu ni pass wo na etwon ade wo ye de bebia wo se di kwaso ko no na de okoti ma wo hia ka amaka se ade ne ba se ya bebia wo gina no wonim se wo nyina kwen but ade ne ba no wonim se ekwan mu wo no na beboa wo eti ne sutimi ha adwene eti ade we no enye betesa ya sori a ye nyanya yare no ni yekoso ebompa aginyamedi ni yahwe yedidi mu eni sabe school for no titiru baabi omokomo private no maledi wadawro ma school for no na no so private ka osa ho utiminya no ayini di omo transfer friends yes unya osa wo yare yale na osa o say version there e padua so a ekreti yade bebre enya ayi kwa osa nko a on say ayi toilet ne trasu ya ye koso yi etiminya yade bebre wo mu etini nyina yade a o say boa ana afesu ye nkula na ye wo mu no ye mo mu ni dintem ye ma wo mu eni dintem obi won mo betima trasu more than 3 months 6 months no woni di ye se ma ni nso nko na se da bi o man ni di o di onum kokko no otwini fo ni guso ebi okura man di no wa na e kire o sa de no malady e me kire ade bi a wonim ho anim die pa chaw ise ye nim ade but the experience afem da bi esuro bi because kokko we ye be ka chaw say 6 months exclusive e ma kola nso nti so obetena so obi ba bo so miensa onkoma die wu unya doctor matiasi eti malady ye ko doctor dimpa na ya kwa kohwe die wo kanu o shana because matise o man programs no obi di adanse se na ye te de wo bodam no so na e osa ti osa no akora ya na nufu ya okoje aduru so mani se aduru so kora so pabne pa o jomo enti o munkakora bi anene ba ma hapena malady ni fa munya o self contain wi hen o ma to ya twene bono o mo so fula awon to ma o refri o di akira juma we beja ba ti nyame na ama e mutumi anti don kan piem krado so ye fe why bi o why bi o kun sa frena na jo frena wiya usika we ko ko tiro mu fie ni wie ye jinsafo wi anu ano no anti o maka bi biara ne fo ayira wadawro ma biara ne fo ayira nyame ya duma ye ka se ya bi obefre nti o ma se mo de meja o ma se ma mo ai joni ne ba ma abra de o ma na anya fiu ifo eye ne kure o ma na anya fiu ko mkura dia sida kura obi efie ne nyefikitoa obi oni mo mo bisa me se no mo ko fie no mo aba wa hini ni debi manti o mo ya ko tiro mo so mo fie ni enu ano me from mo si afena o mo hihye o mo niema enu ano no ya nti one ne ba ne ka se ka o mo beta wa sibiem joni ne ba ma abna musika ye nyame 0551931931 0548931931 on sofa wadwenkyere no ere bra de nsem enura mahu ba bia akosie mu ana mo se papa no mo so akwaji sika waba be san ne ti onimu hwe oba
asɛm no ano ɔyɛ wɔ baa mu ya a waboa pa akɔtɔ ne ba ɔyɛ na tu hello Pacho Udi Mama na Pacho want to say me hoye the frame of any 21st century ni ba ko yentio yo be me ya na yere ekoton ne ba mama e fan be be ma no so na dwene mu an ko anata na dwene mu an no enipa enye aboa se bi a wokom e bi a wo bi ana ekore bi se metutu fom adi afie no oba no beka chere se akwara na wu no ni meti ni driver ni na sia akwara no na se ka wudi akire na obisa se eye hene fa na munya se kai ana Sophia ana so he e wona akwa na so me ye chi ne yire no yes ana ko be so afate be so na muko ti akwara no na wo hene ni wo muko kuro so ko bo committee for ana sa assembly members ana wo hene wo kuro mu amane se mo sere na fa se na sei na asi eji be ma na fa be bi no ono so policy for no munya no mu no ni bi me de me ka so but be ma wo no oba wo no so oba fi fa so aba se me ba na wu wo ja na try vie mi ensani mame da city be ma ne de se de na oba ne di sika sam ha no no ti obeka asa na se wafa ne ho adi o se se ne madoso hello aha hello 0554931931 0548931931 hello 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 IBJ way hello gina so ahun kasa safo untimi mpeke ko no me pa cho mo my wife school fees na me say safo untimi mpeke ko no hello pa cho udi yenti o Papa, bibi couldn't go with you now. Condition now be there. Aye. You are the same condition. My way, the last year, September, that all September, they're going to put their say after. So they are ready to take care. So want to be too. After you need to do into and then one say, or feel more altar. And then I see you won't understand. The idea would be a soft to one, a control, the leaf on a new rival. May that 1 9 months I tell you right now. May that so battle. Oh, wow, we can know the do. One son of 92, but I cannot hear you count together. But the number is just to get me ready. I thought I said, all can of me. If the young one, probably what I mean, so many, maybe come over the day, so probably what I feel. You must have that. Hello. The one in your hello. Hello. Pacho udi yenti o. The firm is of give ko foja. Aso fo yenti o. The American can say I'm sure. Hey, you do 40 more minutes power. Only and then what the mama me ni ajoku pop. Kai me ni ajam pop. Say we me edu na si for ba mani pa politics dem mami. Fitile na me tite so sati na 7 na tite nyina na yes one no say only boni awedi awakata so. Hey, nipa nyew. Wa toba. Esa so fight traffic kan say. Bu yare. Na ta wo se mami na. Mi ami timi ka se nko. Oh yeah. Any down tambo na wa ye. Oh more than here. Na me ni ajam mo papa say this. Me you for me na wa na the we aye bo apaso no mo. Na me show. Na me show papa and let me bon fire. Let's call papa say na be ya nyami 2 minutes na dum e be ya kese e wo so. Na me show papa. That's it. Hello. 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 Pacho udi yenti. Hello. Papa yenti wo. Hello. Yate on kakasa. Yeah, good evening. Evening.
Program is you can send that program is you. Eja wo so kasa. Hello. 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 Yeah. Mama, you didn't baby akase free. School fees mulai wine no dia na abam. Esi enye adwuma. Be ma ye. Na line 2 krona no mugina sonso a. Hello. Hello. Me pa che udin yentie o. Me ka sase bijuni. Yentie o. Hello. Yentie o. Me ka sase bijuni. But say something to clear. Oba no oba. So but then me clear so what when about you clear about. Better crack what. But then me clear about which me project. Oba no to akola no. Oba no to akola no enti dia so no. La me sure to one ya so dia so ne de pa ba trawechi. La to akola no but then me clear about me project na enti project na. It's kura. In fact, I really need to know. But the year so, because I should be so much I have to show. Now, I can see a problem of my study now, because I didn't pray. That's not bad. So, again, the matter. Why are dear pa? Let me see. Chia baby any phone na enkoyenim. Safobi abaso. Yo. Hello. Hello. Hey. Hello. Udi. Yentio. Yo. I'm an idiot. You said the cancer of the unique. And then the baby. And then the baby is the family. I mean, Shirasu. Yes, I don't know. We should also. It does. You, why am I knew you? Just school fees, mobile. Hello. Hello. I'm Maudine, baby. I can say free. Yentiu. Hello. Hello. Me pa chodin baby akase free. Pa so give na fi adakwa. Me pa cho be ma na wo ka pro be kasa e da wo se ma me no. Ma me no. Hello. Yete won ka kasa. Pa cho ye se ma pia. Menti ye wo ho kasa wa pa chew. Ma me no e maybe ma me no ma zi. Abusuafo ha na brebe me kwan de Sompa Nkomo dwumadie ni nyina asiya sori suidie agudie mfo be ba beto so amaye o kira so ye da soronko asem soronko koso anane entra na Sompa Nkomo de eyebola